dagai bapa nandai turang atmana senina utana karau si malam lit kapsada kerajaan raja sisu kelulina nah kenapa ngap ke penanandangi rakyat nasirullah raja jineras kembera kena sangat pertentuah bayak kali tengah-tengah gabu kembera kena jine Muhammad kal arkalimbu syukur sembuyang metami ranak beruh kembera kena tengah-tengah jabu mupu sadanak di berusing udang dasi beru nalanai terala anak sing udang uden dame kesayangan arang jabuah bara kembera kena makai bang as kerja simbelin pulung karinang asam kenyelung pilih kemai anak berusim belina jadi puang limang sindi sarang jasipang merawai bas bujur nah sepen juga itu bukan sing udang-udang kekelengan raja godu delit manok si guru dagurung si ikun nagedang nara bentuk lain manuk kekelengan raja manuk spiritual siresang apiakap raja maka tugakin asikang atna sada kerajaan itanus terus semangat bagaimana sikap maingat manuk si guru dagurung alit kepahit terus surang ay bas pusuk kanak sing udang-udah kuiti kuro manuk si guru dagurung makani narbang apa renanda yang anak sing udang-udang dah dapat nanda si kaluken min sekali gendang nibas hutan tembak tanda buah pagi tanda meriaku krok min anak sing udang-udang kata najinai la togan la simbang kena makang ibas kerja simbelin ibas pulung terima sangkep nyok anak sing udang ajine lameteng pantang manuk si guru dagurung di arajang ngenteras kembran matuk pantang manuk si guru dagung rode anak sing udang udaras puang lima simbi sarang aja lah itu kelakai pantang manuk si guru dagung rode makai bas kerja simelin anggot patang manuk si guru dagurung di bapak nande turang temana semina silar pilih